in wesim na fop mbas nuwayo fop haq mbasanayo fop haq rawatina no ngolo te dungane andona te indokayo ta refo ngol koor a refo ngolo nga andona comme ne tulero alayhi salatu wasalam alayit una in awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu hiqqun minan nar tala ape fanwera ke raw kata khajanna nun ape kharba khaya etanda ke tafi interfi yirmande ape kharba khaya ke tegunate tafi interf njegalit ape kharba khaya ke balakna tafi interf gorel na fide ko don ngayne ngolo nga andona buta garna keppo ho andona juli to refo waray mo gor lo khat xendanat comportement of na fala yof fa api of fa anya no dof o anda ngol kori tam mayute ka tambi a buta garna dadi ka wele ka yo ngada na yo o ga wa andona kata yo ngayo andef na ka telephone ape o ga wa andona kata yo ngayo andef nutigori ka andona jigan kede no mbajoleng bugwene tutanga cene to anda ngolonge ngol promas yo koy buta jegna keppo ko refna julit ka wara gor ro bo para fitote ro ko yala inna alqur'ana ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumuz siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tala non min gimna faratala mina nun ngora yo ngol kor comme ni faratalit anma nuwe andona de adoh yo non mi aya ni ne koy fanana ni waga yaaj lol imba gayte nan to bo fa xani tama kon dalo fa de andona fa gun fak ape o fakata no ci ergo wago hor ndaren koy wado fakata no fa ape o fa ci angi o wagno hor gor lu ngala way o horin to anda katin to ya bare ko na hat kate fo o wot ro kep ku tasimna in rek manam kanna yokute yanna in ndey tam pajum ajo yanna in na kep ku tafanyit na in bu imbi ona rek lora taref kana in kon fat ingor loxte parafito ate mbas no wayote fop haq to mbasana yote fop haq ngada itam le nana bismillahir rahmanir rahim pamna alhamdulillahi rabbil alamin ki itijit kayo rek te refu ka inga awin mayu mbaralo mbi abu ngol ko ragarna ki andona te na refa adik den te refo ndogu den boti misa khasna fad botata jofu ndoguna wayga awene mboto ayo wene estati abe kanu mu refna kene fattanga noto ando ya manam kor gare ngir pukare gare ngira laltinah gare ngir fitana andona newji dole ke nga angan awa gay jegkata fi ana yifden nda ko refna fatta fe xey bo ngala way kita jegna ta new tamay nu tawagna fod rek fatta suturalin to anda fop mbage fop njege fat nu sorale ayo e mbagerna nyako laltinwa nyako nga atinwa to bitinne roga simtuna in roga pada xaro rek ko taxta simna in ndare fe ngir pukare ya sabitam le no jam pam non alhamdulillahi rabbil alamin